Yesu nashimwe. Ndashima Imana inyemereye gutanga ubuhamya mu iri teraniro ry'abagabo. Reka dusome mu Baroma ibice 5 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Haragira hati: nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo wadushyikirije ubu buntu dushikamyemwo. Haleluya. Ndashima Imana imbashije kunyuza mu modoka nari ndi kunyuramwo, ngenda n'ikinyabiziga cy'igare, nabonaga zimpunahuna. Mu kwezi kwa kane nakoze impanuka, haburaga gatoya ngo inyice, nakomeretse ku kaguru mu buryo butangaje kandi ahantu heza ntari niteze, bahankura muri ambilanse. Ndashima Imana rero kuba ngejeje uyu munsi ngihumeka. Ndashimira Imana ko yanyemereye kwakira serire mu rugo, abaturanyi banjye bakaba bumva ijambo ry'Imana mu buryo burambuye. Ndashima Imana ku iri teraniro ry'abagabo baduteguriye, nkaba ndigizemwo n'ubuntu bwo kuritangamo ubuhamya. Nakira agakiza, birumvikana mu buzima bw'umuntu habamwo ibibazo byinshi, ntabwo nari nzi ukuntu nabyitwaramo, ariko binyuze mu buntu bw'Imana nakiriye mu itorero, byatumye ngenda nsohoka no mu bibazo by'umuryango n'urugo, ku buryo n'ibibazo ngenda ngira mbisohokamwo ku bw'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Hari igihe twumva ko agakiza ari agakiza ko kubabarirwa ibyaha byacu gusa, ariko burya mu buzima bwa buri munsi tuba dukeneye kwakiramwo agakiza, tubona Imana idukiza, kubera ko no mu buzima busanzwe bwa buri munsi ntabwo biba byoroshye. Urumva nubwo nari ndi mu modoka ngendamwo hagati, by'umwihariko nko mu Giporoso, ariko no kuba ndahangaha ni ubuntu bw'Imana. Ndashima Imana rero yaduhaye itorero, akaba ari nabwo buntu ndi kunezererwamo. Murakoze.